che inyuranga chirange chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi natagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio unamsababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe kunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Sasa wewe unieleza nini unajua mimi ninakoma. Unieleza nini? Life got better. Obo tuko bwe 25 na limo ritukire Jumamosi mutinyoka no mwaka w'ekirubere 25 mwanche muri Getembe TV boirire buya ande onse asore kine kyonge weekend Chinsa Ibere asenchira yoboikira nicengero kwa Catherine Nyaboga havira kariri kuri studio kabere karanso ikitoko manyika tiari aberega kwatika kurwa imena isko yorogongo rwagusi weka Chinsa chisko abasa bari kubaitu bamangana babeka chikambi cyabo Chinsa mo na gutwariganiria ngocho komanya Ekeonga Chinsa Ibere mwanche muri tukeriganira tuko Papa Francis anyara kobaga kwenigo ase ensemere gose ase enseria ya Rome. Karibu sana. Na togo chakani go chiri buchia banto na boiga banto abaigeno go se Pilgrims of Hope ba eternity ange chiri buchi mibere na boigo abarai emye yemo chiribu emye yemo na 30 go se 130,000 baba bago sangirikana ase kanisa ya St Peter Square imya Vatican omochio Rome bunenchira yemo yoko mwa Papa Francis oyo siria obugimo bwa yeri tukire Jumatatu amatuko aye yomore magega yaye ni go Papa Francis abaga kwenigwa ase kanisa ya St Mary's Basilica isiko ya Vatican korengana buna aganete ose ase okogane kwaye omukadino oyo bagakora emisago ya matanga ya Papa Francis ase rieta gavani pasista nigo abagakomotogia Papa Francis anena mono ase egasi yengia abete kokora buno mupapa ase araitegerisia kya bakaturiki ase myaka 12 monje muri ya chibichecho ase embeo.
qui credit in me, et si mortus poerit vive. Pamenyi be county ya Kisii nigo baburi gusabira barayi bari barigiti nabo igo kubachinga kichenyoro eri banyare gokorerwa amagendero gukwana ekeratare nabo yokoremia iamate yo MC omochore we county ya Kisii asirita Josephine Ombati oyosiriti tatu mwabo nigo mugavana umukuru we county ya Kisii omoske James Omaribongwae aburi barayi bonsi barigiti kubeka amagendero mutwe nateri okugania kwabo barabo abanyana modi kito Daniel Ntiri na tara asaya na gutwarigeneria orobotiro kubwatia ase lituko lia kabererero umugavana mukuru we county ya Kisii umuske James Omaribongwae nigagendereria mukyoye bokoremia chiamati au chiria chiasirigwe na bamwabo ijumamosi ya rero mugaso umuskongwae nigikirana sekenyero kia mwamogesa ime ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu cha South abo barebirero kubwatakana no gusira kwa mugaka James Ombati we myaka menene nabuna nonyeli tukolio komwenia tiriraika Nyagosiro Mbati nigarise omo MCA omochoro mukuru we county ya Kisii asoborai waitete omosubati Josephine Mbati uyu manyakanete mono bunari chibu moyaga boyikerenwa nabarai ao gati abo omo MCA obono we wodi ya Kitutu Central moskedio kinyarango gati ya barai banda bange abo muno bakolete miremo no moskongwae chinga kyalenga abisi ukwana chinga kicho nigaro ngora yaye yabene no motebanya gusira ko bumuga kuringe bumukia na bwerwete haso kubotisia abarai haso koleta magendero chona chaga igeso muga ko muneno mintu muga kubwata abana baya enchena amenya ga iga 10 years no mwana wa to coronel 10 years there's no way na ko batincha ga iga ndabarora mutarali tukolio ko mutu tarayika kera tuwa ko asnino go iga inumu manyete taoni una yale ko nyantaracho mumai tu nai tigete no ne chipara mu ali konda magaiga echinde magote ba mungwa must go chipara je serikali para bune yale ngo tare go itanero le mu ino ga dinere go tire mutare go itanero abo tuarwane ti na arwane ti kabisa pakera mu yikabe kwando ba kwa serikali nga national government nga chite ga che kabeke pare mbeo iguru muntu wikato ko muntu okora muntu kubwatia na ndo muntu kuhuri chinga kecho boigo nigasingira kuboria abamenyi be county ya Kisii gosebera barai abo barasigeti nako bachinga kichinyororo cyo kubaikiraniria amagendero ingana boigo ya bwatesigwa na barai bande lakini njona akorete miaka ya 10 ya serikali constitution ya ngete kayekora byo konene tigatusabire bali baroro bane nabatebeti mana nabatebeti mwategerera mwanya bantu nabali nabiri abagoteba none kanisa bishop ngote nga payment igeri in this world nakimogote bia bandekero ngote banga yani nyo kwa payment iko hapa unalipa hapa iwonye mwale gotegerera walitu alenga bagatu aliko batebi abita gitenga muraba punished uso sabiyo lakini wewe tini mandini sema ndaba abantu nanyasa tuyibonete nturi kotegerera
naenda bokonyora naende nabano ukani mwana atako bego boke somorio naenda obeka naenda bokuja konyora abantu naenda bakolire naenda bibire naenda bakolire similar mistake. That's the nature of life, that's the nature of human beings. Egetambo kirekiga nigo kiago kigwa nabange aboigo basaba omunguru abeko mugakoiga asagaya ngurubudire seni kiagetembe kurega kitutu chache South Asia County ya Kisii letrene nguruko Daniel Untiri. Murikeito Daniel Ontirimbia mono asogo twariganiria roboteru asenchira ere yobwekiranu kegima na togoska bosio ni gaba menyi osiri tukere rero ni gaba menyi koro ensemeri ya bogusero bare no mogoko mageyo mwana siasa yomo na boigo monchiriria koro ensemeyo asirieta Justin Nyambega kobariganiria chigosori chimepira ase abasaye gokwana kerekira na asegetieki onane mono kero chigosori echo cyare gwika omoero ni go Justin aboriria barai bari barigiti kweneke bunangusira bare chigosori asabasaye unenchire yamo yugo kinia ebiego na boigo kweneke bunangutanga bare abasaye korwa asubutumukyo bwa mariogo na boigo chisabu chimbe muri keito Gabriel Nyakundi na robot ero asenchira ere yobwekirano buna enchire yamo yokoleta abantu amo nigo omwana siasa boigo korwa sesemeyega ya bogusero Justin Nyambega niga irachinga kiyokoleta abasaye n'abagakamo asikubabekera chigosoli cy'umupira amone kiriya cyenchiwa icyo cyayenekiwa asegeti kyamateko unenjeremo yo gutanga abasaye kurwase bikoro by'ubusaria kaukona asegeti kyamateko nigo agania abanasiasa nene mono abarayi bali barasobisi kwene kiangoleta bale abasaye amo azogobekera chigosori bamitegiye muno bose banyo bochicha abana bakiyese bomubira bakire ainde odeta yo umire yente kanenda ateiga barayi bali barobi babeke chipesa abana babakari kwirinde ba kumupira so that they can promote their talents. Ase abasaya nene mono kurwase ensemeyega bagokere Getembe kerekega ase baganira abanasiasa gochiko babekere bikombe rikwenekia abasaya ngo chabare amo. Kwa majina naitwa Victoria. Soma katika shule ya upili ya Mwicha. Hii nitashia mheshimiwa shukrani katika hii shule ambayo kupata mwenye anaweka kama hii ni ngumu. Namuomba tu aendelee tu na hiyo moyo. Wanyango kapteni kutoka Ruga. Tunashukuru kwa mheshimiwa jambo mzuri ambaye amefanya leo tuko hapa kwa barabara inakibu watoto ofisi tunasanyika pamoja tunaangalia watoto wasiharibu vitu za wenyewe. Kitu nilikuwa napigia Nyambega asante, yeye ana kazi hajaingia uongozini lakini anajaribu kusanya vijana pamoja na wale wenye wako na uongozi hawafanyi yenye Nyambega anafanya. Kwa hivyo wale tukifika 2027 tumwangalie vizuri kwa sababu ni mtu ako na maono mazuri sana kwa vijana. Na wale wenye wako na pesa wenye wako kazi pesa ya vijana wamelalia. Walete pesa ground watoto wapate talent yao ili tusiumane tuende mbele. Asichigosori chiga chiko mweri waseri tukurelera asegetie keiga aichuchaleta abantu akorwa sesemega asibagokera Getembe kero ekeiga. Kingo reporteri egetaseni gyoka bwanchete kyanda gikomike Getembe korwa sebunge ya kitutu cha Sauti County ya Kisii. Nchenguru Nyakuri Gabriel. Gabriel Nyakundi mbiamono asoroboteru asenchira ere eyobwekiranu kegima na togoska bosio nigo mujumbe bwebungeria nyari bari masaba igotoka County ya Kisii moske Daktari Daniel Ugwoka Manduku amochire serikali enene asogochererwa gutuma chipesa chechi basari gochase serikali chiri chechi bunge boigo Manduku nigo akwanera okungusana na okugerete konekiwa egati chechi serikali chechi county na boigo serikali chiri chechi bunge asatebire bunge terigo chako igoro kubwato kwa gwechi besa ochase chi county onyo kungusana noko kogenderete kwenekiwa Chibasa licha nyariwa masawe jiri 62 million igondore imetange 20 million serikali ya tabire ko beke wiki wocha ili ndabana ni school mniche basiba soaiga
uchakara wiki gocha ngo tumaduri chibesa school chibesa chichi basa ikenye ngimanji kwa to bokongu tari nyari bali masaba yoka amaganda chache obasi ene county ni bwa chi obole bero singenjo chibesa chitara transferred kurwase national government ndo kende chipara bali umete kenya mate nga mtu achite jigabana chite koti chigateba chibesa chichipara chisiekeru ekini keko na chua Jumatatu kera na chubia njira nase national government eko ganda bobe abako nase county lakini ntuna wajimbe tuwatebide dori wetia pesa chia county allocation of extra allocation paka ekina kiana chiru. I think deputy governor, you know that. So it's not an issue of one constituency. It is a national problem. And those who are well versed with knowledge and know what happens in this country will understand these things. A simple reading of the internet will show you the status of these matters in the country. We have understand otoja kuchanga sengi mwamba ni mangani pasari nero tuarule allocations tayari kiwa chiko so account directly to the schools. Abana bagenda basome. Mama yetena engineer believe it more in education. Nimbata abana begeti scholarship. Nima yetenga ntubura tubole biro asi school jetu. Lakini rende astoko nyara tuwakodre. Mwancha muri Getembe TV anene Ekeonga weekend Chinsa chibere chobotuko bwe Jumamosi oroboti orugo senkwane yoyo moske Dr. Daniel Manduku na rurogo chikotoira asomo tumukomo kemi studio akabere etogo chikogenda ase chituka toskare ngora natore ase gikagetari Getembe ritonyarego komanye gatiari agendre gwatika korwa imeno isko yorogongora gusi ege astoko genda asomo tumukomo ke ngora natore ase ntunda yakabere gikagetari Getembe. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia yechigeche 2023 mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyaraka bo kwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
simiti ye uru na bote amona mabaki. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Entunda ya kabere ase Ekeonga weekendi Chinsa Ibere mwancho muri karibu sana togendere kosemania na boigo komanyani igati yari aberega kwateka Chinsa emo mense ya Kenya wekera chi county chonse 45 Chinsa yaitu ya Kenya na tokogenda ni go mukebwe serikali anene kwene kyabuna ene kira matunda na boigo rigesari nene ase ensemeria yoborumi ayangorengana no mokonyi wo muraibense ya Kenya omoske Professor Abraham Kithure Kindiki yo mentabuna serikali nigo irache kubeka umuke mono ase ensemeria yoburemi bunenchira ya moyo kone kebuna abaremi bonsi ngogendera bare gwikine na boigo gukinya uchumi yense ya Kenya. Na ndio unaona tuko very serious, hatutaki michezo, kwa sababu wakulima wetu wakiweza kuuza kahawa 150 shillings, 140 shillings, 200 shillings in future, uchumi wetu hapa utakuwa sawa sawa. Wazazi watapeleka watoto wao shule, watajenga manyumba, watajimudu kimaisha. Ni kazi gani ambayo tumefanya? Ile kazi ambayo tumefanya, number one, kulikuwa na watu pale wamechukua leseni. Yeye ni mila, yeye ni broker, na yeye ni marketer wa kahawa. Tumebadilisha sheria. Tumesema juu lazima ukuwe na leseni moja, either ya ukulima, either ya broker ama ya mila ama ya marketer. Tukaleta mabadiliko pia katika Nairobi Coffee Exchange. Tukasema vile mkulima alikuwa anangojea pesa yake miezi 6, kahawa ikiuzwa atakuwa analipwa na siku 5. Vile vile kupitia pesa ya serikali tukahakisha kwamba bei ya fertilizer imetoka 7,000 kwa gunia moja ya 50 kilos ikakuja 2,500. Hiyo kazi ya kuleta fertilizer, kazi ya kutafuta masoko, kazi ya kufukuza makateos na mabrokers, kazi hiyo ndio imezaa matunda ya kutoa kahawa shilingi 40 ama 50 ikafika 120, 130, 140. Tunajua ya kwamba bado tunaweza fanya zaidi. Na korwa sensemeria yoborendi boime nigo muwaziri boborendi boime umuske Onesmus Kipchumba Murkomen aruro kubore gochasaba Kenya bonsi na boiga bantu bonsi kubwatrana elio koreta omorembe ase chinsemo chiraba menyete imeyensi ya Kenya. Umuske Murkomen iga ariko yakwana yaiga korwa county ya Machakos asagenda tenitaro yaye yomorembe gose taro imenyeka inebuna igikaro kyomorembe ase agenda chitaricho chokoreta ose gukwanera omorembe ase county imeyensi ya Kenya. Mambo ya amani na mambo ya usalama, itabidi sisi wote tujaribu kuzima moto kabla haijachoma sehemu kubwa. Na kama kuna maneno, kwa mfano uvamizi ya mashamba, tuko na challenge tumekuwa nayo Portland hapo, tunangangana, na ni kweli mzee ameongea hapa na nyinyi wote mmeongea. Ninaelewa hiyo bei yenye KCB imesema kila mtu alipe 2.5 million per plot,
kila mtu alipe 2.5 million per plot, na kwa upande ule mwingine mnasema wengine wanalipa 700, and I think kuna maongeleshi inaendelea kati ya KCB na wale beneficiaries, na nadhani kwamba tutakubaliana ama watakubaliana na wananchi. Lakini pia sio wote wananchi wenye wako hapo ni watu wenye wajiwezi mzee. Yeah? Sisi tuko hapo pia. Mawaziri wako hapo, magavana wako hapo, MPs wako hapo, matajiri MPs wako hapo. So yenye inaleta shida kwa mambo ya masquatter ni kwamba sisi ambao tuko na uwezo tumeenda kujificha kwa Wakenya ambao hawana uwezo. Alafu tunawapatia mzigo. Tunatumia hawa vibaya na kupatia hawa mzigo. Kama ingewezekana kuseparate wale ambao ni walalahoi, watu wa shida, mtu mwenye aliuza ile alikuwa nacho ya mwisho, ama alichukua loan ya mwisho, akachukua sako pesa ya mwisho, akifikiria amenunua ploti yenye iko jeni. Hao ndio watu lazima tuwawekee priority. Tutawasaidia namna gani? Na korwa sensemeri ya siasa nigo muraibekia makirikia ODM Moske Raila Odinga akwaneire serikali cheche county gose Devolution asabano o Moske Raila abwatukire ekerengerero kyaye na gusingirira buna nigo abajumbe babonete gutigana na mang'ana ya magendro nene amagendra yo agende ase serikali cheche county korengana no Moske Raila ni gatebiro na amang'ana ya magendro ni gabonete gutigara ase abagavana na abajumbe banyare kurigereria amang'ana Devolution works very well in many countries. If you go to Japan, it works very well in many countries. If you go to Japan, you'll see what I mean by devolution. If you go to Germany, where I lived for many years, you will appreciate the power of devolution. If you dissolve properly and also put resources down there, there will be much faster development. What is happening here is that some of our people resist devolution because they don't understand the effect of devolution. Right now, we still have a problem. We have devolved generally, we have a structure of devolution, but we're not bringing resources properly down so that these devolved units can work efficiently. You see, now they are saying, and the other time this week they're saying that nearly 50% of money going to the counties is going to salaries, and that only less than 30% is going to development. But that is not the mistake of the devolved units. That's because less resources are coming down to the counties. If, for example, you release funds for infrastructure, funds going to Kura and Kera down here, if you release other funds meant for health, because health is a devolved function, but the bulk of the money is remaining up there in Nairobi. It's not coming down here. You see, if you release resources for agriculture, if, for example, you release money to build markets, because they are building markets there, yes, the counties are the ones who are operating those markets. Why don't you give the money to the counties? If, for example, affordable housing should be the responsibility of the counties, release the money to the counties. Then you will not be talking about 15%. You will be releasing over 35% of funds to the counties, and there will be development. You don't want to blame governors because you're not giving them resources. If you give the resources properly, the entire country will be working. Right now, the counties are employing people, experts, but there's no work for those people. They're sitting in the offices because there are no funds for them to work.
So release the resources to the counties, and devolution will work for our country. This is what I'm saying all the time. And members of na tutigarita senseme ya siasa nigo igatia barai korwa Kenya kwanza baigereire etaro yo murai bwense moske Daktari William Samoei Ruto ase enseria ya China asabatabire ensi ya Kenya nigo egendrete gukina mono kubwa Chinsa chinde cha Africa eyankorengana no mukyo murai bwense abagendere kubeka elio kwene kyabuna ensi ya Kenya ngukinire anene mono ase ensemiri ya uchumi na boyego okwagacho gwechipara imeye ensi ya Kenya. Wakenya ukienda kila mahali wanasema mheshimiwa tujengee barabara, mheshimiwa tuletee stima, mheshimiwa tuletee maji. Na yet rasilimali yetu haitoshi kwa sababu ile ambayo inakuja nyingi inalipa loan. Mheshimiwa Rais wakati huu ameelekea kule China. Juzi amesign deal ya 107 billion. Na nimeona wengi katika sehemu ya media wakisema ameenda amekopa, ameenda. Hapana. Na tunashukuru sana sababu tumeona rais ameenda kule China na amesema barabara ya kutoka Nairobi kwenda hadi Malaba inawekwa dual carriage na itafungua uchumi wetu. Huko China unasikia maneno ya ukulima imewekwa mbele. Maneno ya industrialization imewekwa mbele. Barabara zetu imewekwa mbele. Tumesikia kwamba Kenya is now the biggest economy in East and Africa region. Ati kwa Afrika mzima Kenya imeanza kutaburikana. Tunaweza kuwa tunataburikana namna gani kama uchumi yetu iko baya, ushuru iko baya na hatuendelee mbele. Hatutaki kusema yale machache ambayo tunafanyiwa. Kazi yetu ni siasa kutoka asubuhi mpaka jioni. Na mnajua mkisikia watu wanapigana na hii serikali, lazima mjue on a dead tree there are no man. Ya serikali ya Kenya imetoa mpango maalum ya kuandikisha vijana wetu 70 per ward ili waweze kupata grant ya 50,000 kila kijana azianzie mambo yake. Huo mpango unasema uwe umekuwa kufika form 4 kurudi chini. Ule amefika kidato cha 4 kurudi chini. Hata kama una certificate, so long as wewe ni una miaka 18 kufika 29 uapply mpango wa nyota, upewe pesa kwa serikali, uanzishie mambo yako. Abarai korwa ekaniseri ya PCEA ni gobesokire na kumubore umurai bwense kokiania makabeso korwa Chinsa cha iskobu nenchera yamo yokokiania madeni ensi ya Kenya ibwate korwa Chinsa echio chabere chikwa Kenya amakabeso bunenchera yamo yokwanike muna Kenya ngwegendererire ase ensemeria ya uchumi asabona baburi umurai bwense kwanike buna ngutumikare buya chibesa chiri ensi ya Kenya ibwate bunenchera yamo yokwenyorera chibesa chabo abanyene. We are sad when we see our leaders going out of our country to negotiate for more debt, for more loans, although sometimes they are called grants, we know that they are loans. And when we get to repaying them, they are very heavy on our economy. Can we try to be self-reliant using the resources in the country and avoid borrowing? We have so many odious debts in our Kenyan economy books. We need to be informed how many debts we have, the magnitude of the debt. Sometimes we are not sure. We need to be made aware because we are the people to pay those debts, the taxpayers, through our own resources. Therefore, they need to be made public so that we may know how much we owe, the progress we are making in repayment, but even know how such money has been used, because we have mentioned corruption. Could it be that some of the money we borrowed was misused, was misappropriated? Therefore, the debate should go into our National Assembly, but also be made public so that we can engage and know how much we owe. And no debts should be borrowed, of course, without involvement of Parliament. We know that previously debts have been borrowed
and Parliament has not been involved, sometimes done by the executive alone. Because these debts belong to Kenyans, and Parliament is where Kenyans are represented, those debts ought to be discussed there. But again, we also need to be involved, because you know our new constitution that we promulgated in 2010 encourages public participation. Therefore, there is nothing for us without us. You don't borrow money that you will not repay yourself and not get to share the information. Chitagika emerongo etato na isano na isato chia butokire igore Chinsa Ibere cyo butko bwiga bwa Jumamosi na wekeraga abo mwanchi wa muri Getembe TV no ngutwikire omwero w'Ekeonga Chinsa Ibere weekend asenchera yo bwikira nukore ngote ya Chinsa nyine nchikwera na gaiga ngoretera yo mona yanda mange asenchera yo bwikira ncengero kwa Catherine Nyaboga havira kariri kuri studio ya kabiri na kongonya koneke buna chibiche chigana mare ogingo wikira chire asenchera yo bwikira nugenda gutubutwara buri burubya asemero ya Getembe TV ko bwate bwese mbiwe manye na boigo bwego Chinsa chance tumera ne Chinsa inye Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigeche meronge bire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bono iga asachi tile au no kugora chikaton emeronge tato ni gokwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano ni gokwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size and onse
Niko okoegwa ye asichi brand bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chance. Na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange ba kresimese number 0703943972. Ajirago cha aseduka ya Ibere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisii opposite Mucha Place.